Ljudi, danas ćemo vam jesti mozgove u zombi tsunami. Da, to bio moj zombi glas. Zombi tsunami! I dobro, ljudi, malo ću da smanjim. Nije mi bio ovo dobar glas, a? A, kako god, sad ćem da igram to. Idemo. Za oni koji ne znaju za ovu igricu, zove se Zombi Tsunami. Cilj je da što duže zombi cilj je da ukupno dok je zombi na putu pojede što više ljudi i pretvori ih u zombije. A ostale detalje ćete vidjeti u toku igre. Puče žena! Puče ti Jugo! A šta? Ej! Nemam pojma što ovdje ima gomilu kika. Šalim se, u stvari kupio sam to, ali nisam znao da će baš da mi se samo to pojavlja. A kako god. Prije za tsunami. I evo ga. Puče bomba, puče heli. Puče bomba, opet i opet. Ma kako god puče bomba. Da, i žao mi ljudi što nisam snimao 2 nedelje. Ali ipak ova rulja mi oprošta. Jel' tako rulja? Pazi s tim Jugom, gdje ga voziš? Nemam dovoljno. A za ovog imam. Puče. Da, i htjela sam da se izvinim što nisam snimao više od nedelju dana. To je 2 nedelje otprilike. Ali ipak sad snimam. Pokušao sam, ali škola, učenje, sve to. Evo ga. Ne, jaoj. Kako sam se prevario. Dobro. Strava. Ne. Dobro, malo sam pojačao. I krenimo. Kao đaci u školu. Glupko i štreberka. Ma šalim se. Dobro. Kako god, samo idite. Rasturajte što se mene tiče. Promaši, Pero. Đuro, glupa ti nisi lep. A ti, Mico, malo smanjite oči, suviše su buljave. Suviše buljiš. Puče kontejner. Ovo je protest. Na ogromne zombi glave. I tako se završava priča o glupim zombijima. Strava. Idem da izletim. Spokojno. I dupli novčići. Evo ga zombi s kapom. Strava, još jedan način. Crkni, ženo! Daj, šta se vrištiš, a ne bežiš? Nube. A šalim se. Pogrešno se je to. Dobro, kako god. Dakle... ma daj! Koji promašaj. Dobro, žao mi je što nisam bio toliko spretan, ali pokušao sam, čovječe, i barem to prihvatiti.
Ajde, sad ću pokušati više. Idu tako Pera i Mica u školu. Kad odjednom, nemam pojma, samo će se pokazati. Da, kad odjednom mi se pridruži i Đole, glupi Đole. Evo ga Sima, što ima tu glenta u facu. I oni su svi trebali da idu u školu za zombije. Evo ga cijela ekipa im je tu. Evo ga, cijelo odeljenje dolazi. Zemljotres. Tsunami. Surfovanje. I da, i ljudi, htio sam da vam kažem da ću snimati mod za Minecraft 1, neću da vam kažem koji, da ne bih pokvario iznenađenje. I evo ga, nastavlja se priča gde pola odeljenja propadne, slupa se u jugo ili puknu u Trećem svjetskom ratu. Znate ko ih je vodio pa su zato toliko umirali? Evo reći ću vam. U stvari nemam pojma. Nek priču samo ide. Pa barem su kućitor. Evo ga, tu su im svi drugo, evo. Vidi. Strava, UFO. Da, i htio sam da vam kažem da ću nastaviti sa snimanjem Patrick Edition-a. I ti što si pitao da li ću nastaviti da snimam Freaks Guru, da, ali nemam pojma kada ću da nastavim, tako da samo gledajte moj kanal i možda budem i dalje snimao Freaks Guru. Promašaj, veliki promašaj. Ostao samo nespretni Đure. Šans. Kako ću ga nazvati? Ne, nije. Sad neću da ga nazovem. Znam. Nazvat ću ga Branko. Crko Branko. A mogo si ti bolje. Nego nisi hteo. Kako god ljudi, dakle, u vezi onog glasanja, znam, mnogi neće da glasuju jer misle da možda ni neću da snimim, pa nemam pojma da li ste u pravu ili ne. Ali, ipak, možda budem snimao na PlayStation 4, ali snimat ću ako budete glasali. Ali ne mora. Reći ću vam da li ću uopšte moći da snimam do kraja mjeseca. Dobro. I eto. To je to bilo ljudi. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Uznemiravajuće. Dobro, kako god. Hvala vam što ste gledali ovo ubijanje, zombiniranje, podcrkavanje, kako god. To je to bilo ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se u sljedećem pozdrav.